nizere ko murimo muranyimisha. Twagutumye ibyo ubonye byose kuko twari tuzi ko turi bukwishyura tubonye gusa. Target neutralized. Ntabwo twabyemera. Okay. Ibyombo byo koza biri. Nkoresheje ijisho ibi ni ibyombo kandi ni byinshi. Amakuru mfite nuko bamaze icyumweru cyose batoza ibyombo badutegereje, none ngo ibyombo harimo na sebyombo, ahubwo ntabwo ari byinshi, ahubwo ni byinshi cyane. Numvaga turi bwoze by'uyu munsi gusa. Basore rero uko mubwizi buri gihe dufatanyije akintu na kimwe kigiye kitunanira, sindiyo? Ngiyo. Bityo rero wowe Baneti ugiye kuyobora ibintu bijyanye n'ibiyiko, amarushi n'amakanya. Yes sir. Wowe Gipolisi Yes sir. ugiye kuyobora ibintu bijyanye n'ibirushi, ibikombe n'amaplato. Yes sir. Sabizeze nawe Ngiyo. yobora ibintu bijyanye amasafuriya, ibisorori n'ibijerekani. Mwataka akazi. Ngiyo. Mukore mutansakuriza. Muratekereza ibintu by'ubwenge bwinshi cyane. Unashaka buryo ki dushobora gukora iyo mission ikarangira vuba tukareba buryo twava hano kare. Yes sir. Sawa, mwendelee na kazi. Pole pole. Yes sir. Wow. Atagira uwicara. Mutigira abasivili. Mugizemo muragiye nicara. Oya fine. Basore. Igihe mwari muri mu bikorwa hariya, hari akantu k'ubwenge nungutse. Akapa. Kigaragara cyo nuko ejo nitugaruka hano kurya. Ari nta byombo tuzoza iby'ejo gusa, kuko ibindi byose twabyogeje. Afana. Yes. Use kuki tutagiye none? Wacha wewe nta musirikare urya buri kanya. Ahubwo mureke tugenda. Tugiye afana. Yizo ubunanye ntabwo ndahamenya. Gusa nitugera ku muhanda turahamenya aho tugomba kujya. Gosha. Ko mudakora inshingano zanyu? Afana. Nkoresheje ijisho. Numva twataha.
kuko ntiwamanuka. kubera numva ko dukeneye kuba dukambitse numva twakerekera hariya hakurya. Ese urabibona gute? Tujya hose. Uri umunyabwenge. Tugiye kubanza tumanuke piriya. Nitumara kuhabura inzira. Tuze tuzamukana ruguru iyi.